Ikaze mwe mwese mukurikira Travel Rwanda. Uyu mwanya rero na makuru arimo avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ari kugenda agaruka hirya no hino ku mbuga ndetse n'abantu benshi bakakomeje kuyagarukaho nyuma yuko abanywi bagasembuye barimo bivovota abandi bakumva ngo ijuru ryabaguye hejuru. Ni nyuma yuko ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa hano mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa FDA cyaje kuba gitangaza ko cyamaje gufunga inganda 8 zenga inzoga ndetse kiza no kuzambura uburenganzira bwo gukora. Izo nganda rero zaje gufungwa ndagira ngo nkubwiye ngo ni inganda zakoraga inzoga cyane cyane abakunda kwita z'amarikeri, abenshi baje kugira gutya bagahimba ngo ni ibigufuri cyangwa se bakaziha izina ry'ibyuma. Muri rusange ni inzoga abenshi bavuga ko zaziri ku giciro gikeya ariko ziri mu bwoko bw'amarikeri. Izi nganda rero zaje kujya gutya zigafungwa ndagira nkubwiye ngo ni inganda 8 nkuko nabikubwiye. Hakarimo uruganda rwa Ingufu Gin Limited, hakabaho uruganda rwa NBG Limited, hakabaho Sky Drop Industries Limited, hakaba Africana Buffalo Limited, hakaba Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, hakaba uruganda rwa Rugari Agro Processing Company na Zongru Industry Liability Company Limited. Izi nganda ndagira ngo nkubwire ngo zamaje gufungwa. Ni inganda abaturage rero bamwe bari baragize gutya baza kuba bavuga ko zakabaye zifungwa. Iki kigo gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa kikaba kimeze nkaho ukurikije uko abaturage bamwe bagiye babisaba wagira ngo cyagize gutya cyumva ubusabe bwabo. Ni mu gihe rero abandi bo bari bagize gutya akaba izi nzoga zikorwa n'izi nganda arizo bahungiraho bitewe nuko hari hageze gutya bimwe mu binyobwa banywaga byagize gutya nabyo bigahagarikwa gukorwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse agatanga itegeko yuko nta muturage ugomba kubikora. Ibyo binyobwa bikaba harimo ibinyobwa bita ubushera, ni ibinyobwa biba bikoze mu masaka, harimo ikigage, ibyo ntibyemewe kubikora. Hakabamo imitobe ndetse n'inzagwa zengwa mu bitoki, izo zose zikaba zaraciwe ku isoko ndetse ziranahagarikwa mu gukorwa hariho hose mu ngo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bitewe nuko isuku yazo ngo ntabwo yizewe, zari zirimo zigira gutya zigahitana abanyarwanda benshi. Nibwo rero abantu bamwe bahise batangaza ko n'izi nzoga nazo zigira gutya ngo zikagirira nabi abazinywa, bamwe bakahita banasaba ngo nazo bazice ngo ntibazikeneye. None bije kurangira nazo zihagaritswe. Mbere yuko rero zihagarikwa hayabanje guhagarikwa gutumiza hanze ikinyabutabire cya etanolo babenshi batangaza ko gishaka kuba cyifashishwa mu gukora izi nzoga abenshi bita ko ari mu bwoko bw'amarikeri zakorwaga n'izi nganda tubabwiye haraguru. Reka nze nkusomere zimwe mu nganda cyangwa se nkubwire zimwe mu nzoga zakorwaga n'izi nganda zageze gutya nazo zigahagarikwa ndetse zikaba bategetse ko zikurwa ku isoko. Nimba uyifite aho ngaho muri butike aho iwawe yikuremo uyijugunye kuko ntabwo ikiri gicuruzwa cyemewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo nkubwire ngo uruganda rwa Ingufu Gin Limited rwakoraga inzoga yahagaritswe yitwa Red Waragi, Radiant Gin, Ingufu Gin, King's Vodka, Royal Casio Gin, Medoc Gin, G&S Lam, New House Portable Spirit, Club Portable Spirit, Hometown Portable Spirit. Izi ni inzoga zo mu bwoko bugera ku 10 zahagaritswe mu ruganda rwa Ingufu Gin Limited. Mu ruganda rwa NBG Limited hahagaritswe inzoga ya United Flavored Gin, Bombastic Coconut Flavored Gin, Ingwe Flavored Gin, American Flavored Gin, Maguma Gin, Fimbo Blended Banana Brandy. Iyi nayo yahagaritswe n'ubwoko bw'inzoga bugera kuri 6. Uruganda rwa Sky Drop Industry Limited hariyo inzoga za Sentinel Gin, Sentinel Honey Based Liquor, Nobliss Gutta Gin, Veritas Gin, Inkoramutima Ginger Flavored Alcoholic Drinks, Ifoto Ginger Flavored Alcoholic Drinks,
izo nazo akaba ari zahagaritswe muri uruganda nyine rwa Skydrop Industry Limited. Noneho hakaba rero n'izindi nganda nazo zari zifite ubundi bwoko bw'inzoga zagendaga zikora, ubu bwose bukaba bwahagaritswe. Ubu tubasomeye rero ni mu nganda zari zifite ubwoko bw'inzoga bwinshi zashyiraga ku isoko ry'u Rwanda, ziri mu moko menshi atandukanye twasomeye, zose zahagaritswe. Ndetse muntu we nubona hari umuntu uri kwicuruza, mubwira kure ku isoko, kuko ibi bicuruzwa byakwe ku isoko ry'u Rwanda ntibyemewe guhabwa abanyarwanda. Ngayo nguko rero abanywi b'inzoga bakari kwibaza ngo izo bari bumwe izarizo, ngo mu gihe ikigage bagihagaritse, ubushera bakabuhagarika, imitobe bakabihagarika, ndetse bakaza kugira gutya bagahagarika inzoga z'urwagwa, bakaba banahagaritse n'izi zo mu bwoko bw'amarikeri bagiraga gutya bakaba banywaga. Ubu ngubu rero hakasigaye inzoga zipfundikiye nini cyangwa se zikorwa n'inganda zari zisanzwe n'undi zibarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kuva mu myaka myinshi yashize. Izi ngizi akaba arizo abantu bavuga ko ngo zihenze cyane, zitigonderwa n'uwari we wese. Ngayo nguko rero ngibyo ibyo abanywa inzoga bari kuvuga bati ijuru ritugwe hejuru, turabaho dute? Ariko n'ubundi inzoga murabizi ko nta buzima zigira, ntako byaba bisa uretse kunywa inzoga mu gihe waba ubishoboye. Mwakoze kwana natwe, kora subscribe, comment na share, ubundi tujye twibanira kuri Travel Rwanda umwanya wari wo wose.